Monyo Malaya kapulih ekonomi masanya kejut tak hijrah tema. Urung Melayu got tat budi pekerti kan lagi sipai Indonesia Jawa. This is Channels Television's breaking news. Maskapai penerbangan asal Malaysia, AirAsia, resmi akan terbang untuk rute Bandara Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang Aceh Besar, Kuala Lumpur International Airport 2 pada Senin 3 Oktober nanti. Malaya, Malaya. Assalamualaikum, salam ulembri. Gerakan Sinaro, Sinan di Malaya. Atau menghabarnya pengalaman pribadi, menancit info, lonteri menghabar. Ulun laki muah Bandung hayaki. Hanapak jit tulung bak jino masa. Saran ulun bak donu hayaki, dak jut nu pegat permit kerja. Menancit netamang dengan resmi Pekehrat Penang atau Melaka. Malaya jino gurah hantakri. Hana tak legala ke awak luar. Malaya jino mekarat ekonomi. Golong pulih krisis atas yang kana. Masa Najib Razak Perdana Menteri jino je status sebagai tersangka. Bak surat khabar setiap hari menancit internet di alam maya. Sabe nak berita perkara imigrasi, jidrop urung ketanyo yang kabeh visa. Menyatakan situasi terkini, Malaya jino kan lagi yang kakak. Kan sabab Malaya hana dipaduli. Nanggro jih kedro tengah merana. Bagi yang hana dokumen, guyu kembali ke Nanggro Asai, Bandung semua. Pegat permit kerja yang asli menan ke perintah Immigration Malaya. Di Malaya Kedro, nak aturan sendiri. Ke anak Nanggro, lakap Bumi Putra. Yang hana dokumen, dikenan pati. Lado merupah kerja atau Bumi Putra. Dipegah Malaya ramai tak pati. Jino kapuluh dalam penjara. Jika menghemat anggaran negeri, menancik Melayu memerempak kerja. Awak Melayu sedih sekali. Watai jikalan awak luar kadang cemburu menjampu iri. Jikalan awak luar ramai yang kaya. Monyo Malaya kapulih ekonomi masanya kejut tak hijrah tema. Urung Melayu got tat budi pekerti kan lagi sipai Indonesia Jawa. Ono kedile yang juk Norawi Salim Hayaki dari Swedia. Monyo nawate merempak kelai tajik jip kupi sinan di Putrajaya.